turakura tumeze nk'umutembero ushaka kumera mu bigaragara ko barasubira ibwana. Par exemple nk'ubu ngubu usanga ndi gukambakamba abe n'abacuranzi baratandukanye kuko igisirimba cy'abagasore n'abashona n'igisirimba cyasize amateka byari ibisirimba by'abanyamwuga. Rero icyo nabasaba nuko twagira ubumwe. Reka dukomeze tubirizeho abari mwiriwe n'abari mu gitondo nimwaramutse abari ku migabane yose y'isi. Twebwe turi Nairobi, ndabona ikirere kimeze neza, akazuba kameze neza, ibintu ndabona ari wane. Ikiganiro cyacu ni cya kindi mumenyereye mwumva buri munsi, kivuga hejuru y'ibyo twokora bijanye n'umuhamagaro wacu, ibyo tugomba gukora kugira ngo dusigasire ijambo ubukirisitu. Urebye muri iki gihe hari ibintu byinshi byagiye bisa n'ibisubira inyuma kubera impamvu z'ubukirisitu abantu bafite ubu ngubu. Rero dufite umutumirwa wacu, muramuzi, muramumenyereye kuri kamera yacu, si ijya mbere tugiye gukorana nawe, ariko nanone ndabizi ko hari abantu bo badukurikiye ijya mbere, wobanza ukibwira abadukurikiye, wenda badukurikiye ijya mbere kuko ndibwira ko abandi bakuzi. Watwibwira? Murakoze Itongo TV, ku mazina banita Ruhorimbere Gilles Gatson, ndi ingaragu tuye Nairobi. Uri ingaragu utuye i Nairobi, ko mbona imyaka isa n'ikuzeho, bite washatse umugore? Erega nti hubaka imyaka hubaka igihe iyo kigeze kubaka, ariko ntabwo hubaka imyaka. Igihe tuvuge ko igihe kitaragera, igihe cyo kubaka kirahari ariko ntikiragera, nicyo ndinze kabisa. Ariko ndabona ibintu bimeze neza, umeze neza, uraka urakeye, harabura iki? Kibura ni igihe ntegereje teze neza, ariko nimbona umufasha niho nzamera neza ibiruta, ndundi musha kabisa. Biraboneka ku bantu wenda batubona, nta kibura. Ikibura kizi nyiracyo ni igihe, nabwo ni igihe buriya ni iki ngiki, kuko reka mvuge kuri aka kantu mbere yuko twinjira muri topic yacu y'umunsi. Buriya igihe ni uyu munsi kuko ejo ntituhazi. Hari uwabivuze neza aravuga ngo buza buca bwitwa ejo. Wenda urashobora kugira gutya Imana ikaguhamagara kandi ukagenda uri umusiribateri, nta kantu dusigiye. Bibaza icyo kintu ukundi uco tubabaza. Uwo nyine ubwe ibihe kandi uzi n'igihe nzabikorera, niwe ubizi, niwe uzi ko nzasiga umwana cyangwa se namusiga. Ariko icyo nzi cyo ukene ngusigira akana nawe nyine nzabikora vuba aha ngaha. Urabizi Imana nza numva, sinzi niba ngiye kubivugaho neza, bazavuga ngo igiti gitera imbuto cyose kandi kigeze igihe kigomba kurandurwa kigakugwa kuko nta mumaro kiba gifite. Uribaza iki kuri icyo kintu? Icyo kintu erega nibyo na Yobu yaravuze ngo wari ibyiringiro yuko igiti gitemwa ngo cyongera kandi kigashibuka. Umva rero imyaka nubwo itinze, ariko ndacyari muri viziyo yo kubaka. Ikindi Karibu yaravuze ngo imbaraga yatabaranaga akiri umusore, ngo n'ubu Karibu niza gikorana akiri ashaje. Njyewe nk'uko bisanzwe ningira umuvugizi Nelson kuri mikoro, kandi reka tubahe kaze mu kiganiro cacu mwe mudukurikiye mwese, tunabifuriza gukomeza kunogerwa na gahunda yacu no guhigwa mu byo murimo byose. Hanyuma Gadson, hari umuntu wavuze
ngo wavuze cyane ku gitsina gore kuko ngo nibo bataye umuco, wewe wabisobanura gute? Kuko hari abagiye babivuga cyane muri komenti bavuga kuko ari igitsina gore wirasiye, mbese nibo wavuzeho cyane kuko bataye umuco, wabivugaho iki? Okay, na detaye kuri abantu benshi majorite ni abamama bataye umuco gute? Abo ni majorite kuko abamama n'ubusanzwe nibo benshi. Tuziko abamama buriya baruta abagabo, zo no wari ubizi. Tongo tibigera none ubimenye. Simbizi cyane kuko sindabikorera statistique ngo menye ngo nibo benshi cyangwa nibo bakeya. Ndabigukopesha. Sibo bonyine rero icyo twavuze, navuze ko twataye agaciro abanyamurenge. Kandi tuvuze abanyamurenge urumva twibaza ku bamama gusa, twibaze ku n'abasore n'abagabo, ariko ndumva uwo muntu nawe akeneye ngo ndetaye ku mugabo n'umusore uburyo kibataye umuco wacu wa kinyamurenge. Abasore kugira ngo rero nkubwire, abasore bunyine bambara ipantaro zicitse mu mavi, izo bita hano mu mujyi ngo ni deshire. Deshire ni umwenda ucitse. Abasore ubu nyine bakura bamanuka, ari gihuru cyacu gishurushuru cyitwaga ngo umutembere yo kirimo gikura cyabazaga kikamanuka, ukumva ibo shoze grave umugabo nyine w'imyaka 20 ageze igihe cyo kwambara ipantaro muco Kenya bagazavuga nyoko arasigare mu musoko cya papa, kavuga ati umwana wacu arageza ahantu arenze ikabutura, rero reka tumugurire ipantaro. Kandi utayi mutumye agahita yizana kubera ko bafite ubushishozi yuko umaze kurenga iki akabutura. None rero ahangaha iho ntabwo ibo cyage cyo kukirengeho ba papa barazitwambitse, ariko ubu nyine notwe turazambura icyo gihe. Urumva ko turakura tumeze nk'umutembere ushaka kumera. Mu bigaragara ko barasubira ibwana. Par exemple nk'ubu ngubu usanga ndi gukambakamba, wasanga ndi gukambakamba, uwo muntu yanekereza ati urumva ari ibintu mwe tugenda tuvamo kubera imyaka. Ariko ubu dufite abasore ubu nyine bakaba basubira mu tubutura, akaba yotembera muri quartier, akaba yo visita nindi quartier, swat yavuye agaga visitation yambaye kabutura. Ubwo ngubwo rero uwo musore rero ntaramenya uwo ari we, ntaramenya ko batawe yuko avuye mu kabutura, ntaramenya indangagaciro ziwe z'umuco wacu wa kinyamurenge. Aho ku musore ndizera ko uwo muntu yabaje icyo kintu muvuyeho. Detaye ni nishi, reka mubwire n'abagabo. Abagabo, umugabo mukuru afite imvugo z'abana babasore, ngo urabona swati ngo uyu ni umujama wanje. Umugabo w'imyaka 50 afashe umwana w'umusore ngo uyu ni umujama wanje, kandi ari umukristo. Umugabo ubu nyine ari abagabo, okay, ari abagabo twigeze guhuraga yambaye mavingi, urabona zino ngofero zino zagiraga amatwi twapfukaga tuge mu birara. Okay, iwe yagiye gikomba arayigura. Umugabo ugasanga abagabo biwacu kera kugira ngo ubone umugabo wambaye agashati nkaka kanje heri chose etonante, kubera ko wumvaga uyu mugabo none arenye isoko n'agashati, ariko ubone nizo birwanisiri, nizo basengana souplesse. Urumva rero nabo bagize gute, bavuye ko baradusanga natwe. Urumva ibintu byabaye uruvange. Tesuti umuco wacu wamenyaga umwambaro buri wese umugenewe n'igihe tugezemo cy'umuco wacu. Ubundi iterambere niki bireba tubwira ngo ni mu mujyi, umujyi ni mu mutwe, umujyi ni mu mutwe. Nta muntu wigishe ba mama guteka imboga kuzishyira mu gitunguru, nta n'uwatwigishe guhinga inyanya. Hego barabigisha muri agronome, ariko nta mushi bigeze kuvibuka ngo atuzana imbuto. Bishaka kuvuga iki? Ese umujyi dufite ni wa Kenya gusa? Ibyo nibyo nanjye nimo nibaza. Umujyi gusa dufite ni hehe bimeze biti? Abantu bose buri wese yagivuye ku mu cicaro cye aje mu cyundi. Orke ntiduhagaze hamwe, buri muntu ari mu muhamagara utaruwiwe. Niyo mpamvu unsubirizo umuntu wankurikira no kuri kamera kurikirane, ntabwo ari abamama gusa nibazeho. Ikindi abamama nibo bihinduye. Utekereza umuntu atera ugutwi kukundi, bigise yaremye ngo bintera kwibaza imvo n'imvano yabyo. Bishaka kuvuga iki? Tubibazaho aho umuntu afata ugutwi kagushongera, iyo banagutobora nka bamasayi. Bamasayi bo niyenda baragufata
bakagupfundamo hano cyangwa bakayagabanya bakagushanya umwe ngende abantu nono isi bashanye Masai barafata akaguca kubera muco wa ariko abo nyine twabonye murenge barimo barayongera ikindi umuntu arirukanga agasiga iminwa irirabura kandi isi henda abantu zatari uziko none se nyobe umunwa w'umuntu na tiro na rabero ibyo rero umusatsi wawe wakaremano ntuyoberanye n'ibisuko ufata ibisuko bikaza bigwa akote dedo mu mugongo kubira bigenda bikubura bamwe ntibakibona bari mu kuririmba ko raragira ngo aguma gutangatanga ubwo se ubaye ndaho ngaho rero icyo dukora niki ni ukugarura indangagaciro ya buri wese kandi ikintu babikora babizi ko tutabizi abe n'Imana irabizi umusatsi wawe karemano urazwe umwenda wawe wambara ugukwiye urazwe swate ugarutse kuba mama hari indi myambaro nabonye irazi kagera igasiga igitugu ntibanagiraga n'isengeri iyo bagiraga n'isengeri ira veste ngiye twambara ikaba nk'iprotege umumama bakagera ngo ni style buno ngibaza ati iwe iyo yirebye muri miroir ese bazoshaka n'undi mwenda ushobora kurenga kugira ngo ugere no mu ijosi bashongereho ukumva rero abantu bataye buri muntu ntari mu muhamagaro ni na buriya nicyo tuma dukunda gukora ku by'Imana naranabikubwiye ngo umwana w'umunyamurenge tumubwira iby'Imana kuko twakuze dusanga niko no muri byari ngo twavutse dusanga bakuvuga tumaze kumenya ubwenge dusanga urengeye ko bakuvuze tugukoreraho analyse ndabaye makuru iyo icyo gihe cyacu muri icyo gihe habaga irino terambere ababyeyi baba bitubwira ndetse abantu tuba tubisoma mu mateka ngene dusoma ibindi bihugu nkuko dukurikirana intambara zazibahe mu bindi bihugu mu za Suisse n'ibiki n'iterambere rya Amerika ibi dusoma iterambere ry'iwacu ryo kugiriza za kamera n'ubu tuba tubisoma tuba dufite histoire zihagije ziri kuri social media ariko kuko dufite abasaza b'abasaje bacu tugasura kandi tukagira amateka ariyo Bible tukaba n'abahamya bo kubihamya kuko twabyigishijwe niyo mpamvu n'ubu twibihagazemo ubundi abantu bose bavuye mu muhamagaro wabo nk'umuhungu wambara ikabutura tari mu muhamagaro nk'umumama uje kudodesha umwenda akakubita tari mu muhamagaro nk'umugabo k'icyambara agashatse kuko kwanje akaba asigaye gukora tatuwaje akaba yogenda kwiyogoshesha ari ibyo bita ngo za peng za kwafi imisatsi twiterekeye ino ariko kera so yagarakubwiraga akakubwira kandi gano umusatsi ni muri biro nkeya ushobora kujya gukora ufite umusatsi kubera ko umusatsi muri sante abasante barawuhakana bati numva ucafu ngo yo ninge nasokoje rero ibyo mpamvu umuntu wese yavuye mu muhamagaro wese aba mama gusa yego urakoze cyane ku bisobanuro yego kuko Bibiliya nayo izitubwira ko ntabiriho bitigeze kubaho ntabiriho bitigeze kubaho bivuga ko ibi byose tuhaye ducamo na kera byahoze si twe mfura muri byo ari umurinzi waririmbaga inshuti yanjye Itongo TV journaliste ari umurinzi waririmbaga akaririmba ngo mumenye ko dukinira mu kibuga abandi bakiniyemo uzi ko ibyo bintu rero nzabyitekereza nkavuga ngo ni kurya na Yesaya yanditse aravuga ngo ubwoko bwanje burimbuwe no kutamenya yego ubwoko bwanje buzize kutamenya kubera iki nicyo gituma ejo nakurikiranye Revera Mudaheranwa yaravuze ngo abantu bagomba kwiga abantu bagomba kwigishwa bakamenya ngo nuko igiti ni igiti iki ngiki uyu ni umuntu yego imvugo iyi ni iyi kubera iki bikora abantu babyigishijwe ariko abantu bashaka kwiga nta muntu ukijya kuri ba ahubwo nono iwe yumva ko ari uba mwarimu ese wowe wanjije we uraba mwarimu w'abahanga gute nicyo gituma rero twishwe no tuzize kutamenya umuntu araza akakubwira ngo nibyo bigezweho se kuri bande uruta bande wavutse ryari iyere histoire dusoma yitubwire nicyo gituma histoire bayo ni les événements passés ni biye byahise none si biye byahise hatabayeho kwa fe nibi ubundi indaya zambara iyo myenda umwambaro abakobwa babambara ubunyine wari umwambaro w'indaya
wari umwambaro w'indaya kugira ngo yerekane atire abantu baze mu cyama cy'ubushitani. Ariko jusqu'à maintenant ntibigezweho. Naho nazi yuko kera n'abagabo bacu yatibukaga ibuvira abona za ndaya akazi bumwe. Indaya zibayeho bunyinanya amavira. Oya zabayeho kera. Rero buri muntu wese cyarimo avuga ngo kigezweho amenye ko atari imfura muri cyo. Sino hagati. Swati wowe uri n'umuherezi. Bishaka ko ibyo dukora byose ko turakinira mu kibuga abandi bagize ute bakiniyemo. Par exemple ni ngoko uvuga ubunyine ukabwira papa wawe. Ese monsieur journaliste ushobora kubwira papa wawe ukamubwira ngo papa ngo wewe nguri igipfu ngo ntiwize ari wowe kwishura school fees menerevale kubera iki iwe niwe wa mbere mu bwenge kuko niwe watahuye uburyo ki ushobora kwiga ukazagira ico wigeza uvuye ku ishuri uje kubwira papa ngo uzi bonjour ibyo rero ntabwo turi imfura muri byo ko turakirira mu kibuga abandi bakiniye. Ukiraho reka nkubaze kano kabazo. Ese hariho itandukaniro ry'ubwenge n'ubumenyi cyane. Itandukaniro ry'ubwenge n'ubumenyi iyo bibakubwira intelligence bakakubwira na connaissance. Connaissance ubwenge reka mpera ko ubwenge demo intelligence. Ubwenge muri psychology barakubwira ko ubwenge tubwonga mu mashereka. Turabonyine abamama batabaheka abana batabonsa abana akonsa umwana demo afite lere Mose yose gihagije Mose Monsieur Moïse umwana amashereka ubwenge bwabavye nicyo tumuzamba bavuga ngo ngo muziko jire wagira ubwenge nk'ubwase barakubwira ngo imfizi y'intama itega nkase. Ubwenge nubwo dukura mu mashereka abavyeyi bacu Imana yaturemanye abavyeyi bacu ubwenge niho tubukura. Niyo mpamvu usanga wakwibaza ikintu gituma umwana arira mama we akamenya ijwi rya nyuma mama we aturutse hanze umwana aturutse hanze umwana agahita atahura kandi arurunyija agahita atahura ko ari nyina uje. Ubwenge nubwo bwakavukire bwacu ico ni bwo bwenge ariko kubwire gaho ubwenge hari igihe kimwe bigeze kumbaza ndi muri 4e barambaza ngo subwenge niki ubwo bwenge ndashakisha qu'est-ce qui fait le mot intelligent ba nza gutahura umuntu waje kunsubiza ni mama arambwira ngo ubwenge ni isoni. Abe n'abadukurikiye bumve ko ubwenge ari isoni. Ubwenge ni isoni kuko ndamwe ati uko mama ufite we mwarimu yatuwagiye ikintu dutanga ama example ubwenge ni isoni arambwira ati ni isoni tese gute ngaho mpeza ga example shobora kushika nka justifia mu bandi. Mama arambwira ngo ubwenge ni usohotse hano wambaye gusa bwo kwita igifu usohotse hano gatukaso bwo kwita igifu usohotse hano buzirurukwe tukagenda buzira ku masomo kandi uruseze mu nzu bwo kwita igifu. Urumva rero mu bantu badafite ubwenge bataye ico bitiki isoni. Ubwo bwenge ni bwenge naho ico tuvuze ikindi connaissance ubumenyi ni ivyigwa twiga ni science. Buriya ubumenyi n'indimi twiga ubumenyi nishobora kugenda hano ukiga icyongereza ariko si ururimi rwawe. Ushobora kwiga igifaransa kandi ukagihagararamo neza ariko si ururimi rwawe nibwo bumenyi. Ariko ubwenge nubwa kavukiro karumano waremanywe n'Imana yawe n'amasengesho y'ababyeyi bawe bagusengeye umwana akavuka afite ubwenge. Hakili kimamu ni y'ababyeyi naho connaissance itandukanye n'ubwenge n'inkisi n'ijuru. Ukiraho ku kintu kijanye na connaissance yego utanze nk'urugero n'ikiki connaissance. Iyo dushaka connaissance iri muri ibi dufite ibi tuvuga ngo turi mu mahanga urabona ngo kwambara ikabutura mani ngo nibigezweho turi mu mujyi iyo ni connaissance kubera ko ni lamasi ni ikintu walamasi kitari cyawe sibyo. Connaissance ni ibi tujya kwiga science. Okay, urabona science botanique yiga ibiti bimera ibiti nk'ibyo bakakubwira zoology uko yiga iki inyamaswa bakakubwira anatomy ko yiga iki umuntu les parties du corps humain. Izo zose twabimenyeye mwacu twabimenyeye ku ishuri twagiye gushaka ico bita iki connaissance. Ubwenge nubwa duhagurukije
kuja gushaka kumenya tise igiti kimera byageze ute. Hariho racine, hariho tige, hariho fe, ibibabi. Ibyo byose biva muri connaissance. Umvise kuba tuza muri Kenya n'ubumenyi. Hari igihugu kiri develope, hari igihugu kimeze gutya, hari igihugu twabonamo amaronko. Niyo mpamvu tugiye. Ubwo byose biva muki mu bumenyi. Ariko ikibanze kiza gikurikira icyo ubumenyi buza bukurikira, bikurikira ubwenge burya bwa kavuke. Urakoze cyane. Ikiganiro cyacu cy'uyu munsi turibanda cyane ku kintu kijanye nabyita ko ihishurirwa. Urebye mu bwoko bwacu hano dufite insengero nyinshi, kandi zimwe zirimo abashirika bakeya, izindi zirimo benshi, mu buryo batoja muri rumwe bagwire bakore n'ibindi. Ariko akumva ko nawe agomba kugira urusengero, agomba kwitwa pasiteri, agomba kwitwa irindi zina nyine bitewe nuko iwe abyumva bitekereza. Iryo yerekwa niryo cyangwa n'ubuyobe? Ubundi urakoze papa. Rero ari ikintu kimwe journaliste kimwe cyantangaje. Uwo muco w'amatitre, uwo mwuka w'amatitre naje byaranyanze. Ariko reka nkubwire uko bifite, kuko dufite ubwenge kandi dufite n'ubwo bumenyi. Nakubwiye ngo icyo umuntu cyose akora simfura muri cyo. Hari abandi. Nicyo tuma Paulo yavuze ngo mugere kirenge mu cyanje nkuko nakigeze mu cya Kristo. Umbe kurikira ku kantu mugere kirenge mu cyanje Paulo nkuko nje Paulo nakigeze mu cyande mu cya Kristo. Bishaka kuvuga iki? Wibaje uvuga ati se koma gituma Paulo atavuze ngo ni mugere kirenge mu cya Kristo kuko naje nakigeze. Wumvise rero uko bimeze? Yego. Paulo iwe yari yarasobanukiwe nde Yesu. Aravuga ati kubera ko nje namaramaje, nigishijwe nawe, natojwe nawe, niyo mpamvu ndimo mbabwira ngo nimugere mu cyanje. Niyo mpamvu uzavuga kenshi nawe anavuga akavuga ngo sinjuriho ngo ni Kristo uri muri. Bishaka kuvuga iki? Nibwo kwakundi nabwiye ngo abantu ntibashaka kwiga. Ntabwo abantu bagiye mu maguru y'abase ba Apotre Gitwaza ngo bigishwe n'abasaza bacu bakera. Umvise rero twatakaje imyigire y'abari abantu, kuko ishengero ry'iwacu reka nkubwira amatorero y'iwacu, amatorero y'iwacu ko yari ameze nuko. Ese nyine wewe ibyo bintu biri ubu biteye ubwoba. Kw'Imana ari urukundo, kw'Imana ari imbabazi, aho natwe ari ubumwe. Nyine niki gituma abantu basenya amakanisa? Ugasanga ikanisa rimwe abantu 15, irindi rimwe 50. Birenye iki ibiki? Umvise rero bibaga Imana bajyanwa niki nibi. Mubwire Yesu yigaze kuvuga ngo nimunzanire ngo Sauli na Barnaba babiri baze bankorere muri. Twajanye Yego. Munzanire Sauli na Barnaba. Arabahamagara. Mubwire ibi bituma amakanisa acikamo. Barihamagara ariko ntibahamagawe n'Imana. Twajanye. Okay. Barihamagara ariko ntibahamagawe n'Imana. Igituma yahamagaye Sauli na Barnaba yaravuze ngo ari mission ngiye kubatuma. Kurangura abantu bahamagawe n'Imana tibagira amacakubiri. Yewe tibibaho abantu bahamagawe n'Imana. Tamane yo kugira ngo tandukana n'umuntu ngo mukorogane nguje kubaka gwawe. Tibibaho. Mugeze kukise. Iyerekwa ry'abanyamurenge gerekwa gusambura urusengero. Iryo ntiryo bari rya jambo rivuga ngo mwaguke ubutumwa mugende mu bukwirakwize kwisi. Ese no barakubwira ngo umutinda arotarye, umushonji wese arotarye. Kurantamukira upfa kurota arye inyama kandi azabiye. Icyo ngubwira barota amakanisa kubera ko niryo yerekwa gusaba bafite gusa. None uko bameze ibihe by'abakera byarabasize n'ibyubu birabasiga bari hagati gusa. Icyo ngubwira ni kimwe. Yego. Iyo bakubwira Methodiste genda mu Kadese. Yego. Urusengero rwa Kadese rwagiraga amaparuwasi 3.
barimo n'uyu revera Mudaheranwa niwe wari revera uyu wari hano ejo yego hashize. Iyo tukubwira icyo kintu nta munsi n'umwe twige kumva ngo umugono ngo ikarisa ngo ryacitsemo ngo kubera ko ngo ryongojwe ngo n'umudinzi ngo n'umuhima ngo n'umugabika n'umuke kubera iki bari kugicaniro bari mu gihe cyabyo. Iyerekwa ryabo ese iyerekwa ritabwira abanyamurenge ribwira abantu gukorera abana ubukwe rikababwira gukora ubukwe ryamara rikababwira ko bagomba kubyara bakororoka ariko rikabahisha ko abo bana babo nibavuka baziga ariko arumva abanyamurenge bakora iyerekwa ry'amasomo tibibaho kubera ko Imana ntizipfa kugenda n'abatahamaga ntaguciye mu ijambo hano wenda simbiziho cyane wenda ibintu by'amasomo ntibihari cyane ariko ndibaza ko nka ruguru iwacu ibyo bintu byarahabaga. Icyo nari nshaka ko udusobanurira nashakaga ngo udusobanurire kuki haniho hatagomba kuba amashuri cyangwa ibitaro cyangwa ibindi bintu bijanye n'uburere bw'abana. Urakoze rero nicyo narengeye kugusobanurira. Nakubwiye ngo umushonji wese arota arye. Wankurikiye inzozi Imana ntiyo babwira ngo mwerekwe ngo ibereke hari umufurere umwe wagaza uvuga ngo nabona inyabo ngo ndamenye ukwayo niko n'abanyamasengesho dufite ubu bameze ngo baguteze igiheko ngo wakiguteze ngo waguteze gutya ariko akaba atogikura hajya kandi akaba atokubwira wagiteze. Umufurere aravuga ngo namenye ngo nabona inyabo ngo ndamenye ukwayo. Imana ntiba mu nzozi ngufi. Ni nacyo gituma Salomo yabwiye Imana ngo Mana twe dutuye mu nzu zibidatugwa nziza wewe ugatura mu ihema. Aravuga ati tugomba kubakira Imana iki inzu yayo nziza. Imana yuko kubera ko ari umukozi w'umuhanga yahise ibona ko Salomo abonye ikintu gikomeye kuko Salomo yari yarasabye Imana ubwenge. Mu Bukristo hagomba kubaho ubwenge. Imana yamubwira Salomo ngo seho zonubakira hazonubakira Dawudi kuko iyo Salomo ajya kubaka umukunda Imana izinyuranye ibintu. Salomo kurya yari yahigizishurwa ryo ku Imana ituye mu ihema ibo batuye mu magorofa. Nico kintu yavuze ati Salomo nanubakira baravuga ko Salomo n'ubusangwa agira iki ari umunyabwenge inyuruzamo icisha muri Dawudi. Icyo tuma yavuze ngo urusengero ngo n'umutima wawe. Iyerekwa abanyamurenge bafite niki nijya amacakubiri ariko si ryo kurema kubera iki nyine berekwa ikintu kimwe gusa. Umuntu yodakerekwa sawuni fulani ikanisa niki gutangaza niyerekwa ryabo gikanisa kikwemeza iyerekwa tunafite nta rusengero hano rufite umukinyiro w'amadafari. Nta muntu urumva ngo batwitse ngo brique kwiti amadafari yagize ngo nibiki dukubitisha amabati kandi amabati iteka ryose umuyaga woza rikagwa cyangwa se bakanatwimura n'amabati ashaje sinamashi kubera iki niyerekwa ribavamo ariko ritava ku Mana. None se ni gute umuntu yo gushingira yamara gushingira ntibagire yerekwa yuko abana bawe bazi ukiraho ntizaba bitegwa n'ubushobozi bukeya kugira ngo bagure ubutaka bubake bazamura umucinyiro nk'ayo madafari akomeye ntibizaba bitegwa n'impamvu z'ubushobozi. Yego uzi gituma babuze ubushobozi se babuze ubumwe babuze kutumvikana. Ubu nyine dufite amasengero anga presque 300 églises ziranga muri y'abanyamurenge dufite za Kitengera na Henahe bogira community imwe bakavuga ngo dushinge community zibiri gusa andi ibi tugenda twiremare mu bice kandi hose bishura rent. Iyi rent babagira bakayubakisha amasomo bakayubakisha ibitaro bakanafungura n'ibyigwa by'abantu wiriya twagiraga umupira twagiraga n'umupira ibibuga yego niyo terambere y'igihugu. Ibyo byose bagomba kumenya ngo nubwo twatubyara imyidagaduro nubwo twatubyara ariko abana bacu baziga nubwo twatubyara abana bacu bazorwara. Iryo yerekwa kubera iki batarifite nuko kubera iki aho umuntu ari afite ubushobozi bwo kwishura gusa rya kanisa ryarimo gusa habuze iki ubumwe. Nta n'umunsi ni namiratera na Shalom ngo ivuga ati twubaka amasomo kubera iki niyerekwa rijanye n'inyungu zabo. Hari abavuga ko badashobora kubaka amasomo kuko hano hari amasomo menshi. Icyo gitekerezo cyaba ari cyo cangwe isico kigomba guhinduka. Hari amasomo menshi
ariko atari ayabo. None se reka ngo urugero, ufite imyenda myinshi twambarana nawe, tibisigura ko ari yawe, niyo ujya wayiguze. Barakubwira muri fizike umuntu wese uri kuri vola, tibisigura ko ari we nyiri imodoka. None nimba nyiri ari ay'abandi bakubatse ayabo. Kadese twagiraga primaire na secondaire iwacu kuri Mugono. Yego. Kadese Mitondo yageraga secondaire na primaire n'ibitaro byabo. Sepak yagiraga amasomo. Ese aya masengero yo atazabyara, atagira ibishije, atagira ibiki, atagira irindi yerekwa, ayo ni amasomo yayo. Ubwo rero icyo igisabwe niki ni ukugira ishurirwa, bakamenya yuko aho tukora iby'Imana. N'ubushira narabe kugenda kubwira ngo abantu ni bakora iby'Imana bareka ibyabo. Ntabwo Imana iziza ngo dukorogane. Ntabwo Imana ishobora kuza ngo dukorogane. Ukiraho reka nkubaze nanone kino kibazo naco. Yego. Zino nsengero zigenda zivuka umunsi ku wundi, zivuka mu muhamagaro w'Imana cyangwa zivuka mu bushake bw'abantu? Kandi journaliste maze kubikubwira yuko ari ibyabo, bariremeye bigigwamana. Bizira bintu ni ibyabo, kuryamiwe n'umugore na famiye, mwana n'umusponsor, dufite abasponsor zabishurina agasuzuguro. Ariko se tangazwa n'umuntu dufite abarevero nyine arimo kuja kuva mu rusengero, yaje kuva mu rusengero akabasezera akabwira ngo ngiya ahantu atagiye kubeshyira kuri mazabaho. Okay. Akamubeshyira kuri mazabaho ngo ngiye swate ngo ngiye ku ishuri, bwace mugahurira hano muri quartier. Se wagiye kwiga ukuyabesha abakristo. Ikindi cyose babakora iyo ari iby'Imana, yego, biraguka. Urusengero yari urw'Imana. Nicyo gituma uzubona tugize imyaka 15 tuzadusengera ku butaka bw'abandi duhora muri rente. Tayerekwa dufite kubera ko inzu y'Imana tidufitiye yerekwa rijanye n'ivy'Imana. Uzuko jewe nigeze kubona ariko ubwo bushobozi bwo kugura ubutaka burahari cyangwa nta buhari? Turabufite. Uzigituma tubufite turi mu by'Imana burahari. Nyiri faranga ninde? Utanga ifaranga ninde? Ese ayo bishura amakanisa 60 atandukanye n'abantu 12 abandi 30 niki bishura? Bishurirwa n'abanyagihugu? Oya, nibo bayishurira. Icyo babuze ubumwe kugira ngo bagere no kuyindi ntambwe. Kubera iki? Nijo tumana kubwiye ngo baracyari mu byabo. Igihe bazoyishurirwa yuko ari iby'Imana, Imana ndiyo kubwira ngo ubyare ngureke kwigisha. Ndiyo kubwira ngo ubyare ngureke kuvuza umwana kuko azogwana, kuko turi mu mubiri. Ariko wumve nyine babona yerekwa gusa gikanisa. Rero icyo ntumvikana nawe journaliste, ntibabuze amafaranga yo kugira ngo bubake ibitaro, ahubwo babuze yerekwa ry'Imana. Urakoze cyane. Kubera impamvu z'umwanya reka duhine ikiganiro cacu, tuzongere dukomerezeho ubutaha. Reka ngusabe ijambo rimwe Yego. ushobora kubwira ubwoko bwacu bave mu byo berekwa, ahubwo berekwe iby'Imana ibabwira, berekwe iby'Imana yaberetse neza. Nirihe jambo ushobora rya nyuma kutubwira? Ijambo rya nyuma no kubabwira no gushimira Itongo TV. Yego. Mukomeje kuduha umwanya kugira ngo dutambutse biturimo, kandi tugarure bya dusane inkike ziwacu, ibintu nk'ibyo. Icyo nasaba abadukurikirana ni ukuvuga ngo ufite iyerekwa ryose naze dufatikanye, nyamurenge tugarurana ubumwe bwacu, tugira icyo twigezaho, twireme, tugira iyerekwa ry'Imana, pani iyerekwa ryayo. Icyo umuntu atekereza kuzuka kaza akavuga ngo Imana iravuze. Uziko abantu umuntu abyina igisirimba, Imana izivugira muri ngombe, igisirimba kimwe gusa. Abe n'imbyino gaje ibisirimba zimaze gutandukana, sinzi kuzubikurikirana ubakame. Abe n'abacuranzi baratandukanye, kuko igisirimba cy'abagasore n'abashona ni igisirimba cyasize amateka, byari ibisirimba by'abanyamwuka. Rero icyo nabasaba nuko twagira ubumwe. Igihe cyo kuvuga ngo tureme amakanisa menshi,
hari n'ibindi bidusabwa tubuze. Bibuze bagira amashengero make ariko bigirira abana aho babo bazabasomera bareke gutotezwa no kwigishwa ibirimi bitari ibyabo. Ese nyine koko bazigira umuco nkuko bisanzwe nawe kubwibushize ndabura ngo ndi umwarimu. Abana b'Abanyakenya umwarimu amubwira igiki kuyi ku masomo. Nico tumufana n'abana bacu bafite imico ugasanga umwana yaje asa nabo. Kwera iki abarimu babyo niki nta nyababo. Rero tugomba kugira iyerekwa cyo nabasaba abafite ubushobozi n'abandi bafite ibintu bazi no gukangurira ababyeyi bacu yego bagasura tukirema tukagira natwe cyo twigezaho mu gihugu bakazavuga ngo ndore. Ese ko nyine bavuga ngo ndore ngo cyace ngo z'abakongo kubera iki batovuga ngo ndore ngo masomo y'abakongo kubera iki batovuga ngo ndore ibitaro by'abakongo. Ibyo nabyo bagomba kubivuga. Ikindi nkangurira abantu mureke urusengero rw'Imana rw'Imana rwego kuvuga umuntu bishaka kuvuga iki ubu nyine adresse urusengero rw'Imana rwabaye nka stage ninki icyapa ngo duhurire ku rusengero ndavuga ku mushumba ngo duhurire ngo ku rusengero ngo kwa Musinga ngo duhurire urusengero ngo kwa bishop ngo Muhima ngo duhurire ku rusengero nta muntu ugira urusengero n'urw'Imana. Vuga ngo duhurire Harvest, vuga ngo duhurire Grace, vuga ngo duhurire UPC. Nta rusengero rw'umuntu. Niyo rero abantu bave muri uku gukiranirwa baje mu bumenyi bwo kumenya iby'Imana bareke gukora ibyabo. Murakoze Tongo TV icyo nararikira abadukurikiranye. Reka dushimire n'abafashe umwanya kugira ngo dukomeze tubane nabo mu biganiro byacu. Imana ikomeze ibane nabo mu byo barimo byose. Nawe tugushimira Gilles, uri umuntu w'umugabo cyane, urimo byinshi, ufite impano nyinshi, urahugura, urigisha, kandi Imana ikomeze ikongerera amavuta no kubisobanukirwa cyane. Urakoze. Reka tuzongere ubutaha abadukurikiye mwese. Ahandi ni ku Itongo TV. Tunabakangurira kongera gukora sabu kuba atarayikora kugira ngo ibiganiro byacu biza bibageraho umunsi ku wundi. Murakoze naho ubutaha. Bye.